Daniel Bingana nagira ngo abinazi babiri bakamutahira urumbwire bw'ikiro bamunaga maraka batwara n'ibyaro gukoresha mu makuru nka computer kamera na memory card kandi ngo utari kumanya ko batahira mu nju zibezershanga munana zekiro ujire gusimbana shanga abantu babiri bemerera kitabo cyanjye bayirize kutabona aho barabire kutabitinga urugero rw'ibwire umuye mutse kitenanda kumutera ndijo yamuzi barabinja tutamutera togozi birori yanko kwateke bukono akakwatira hate yange nene yakwato kuri yakwatsi mushoba tori ubazibere kuntera yari kitambara yakinta kwanye. Daniel nayongera agira ngo bwa nyuma yo kumunaga akahura bari kumwesimirana ngo agezeho ayongera handika amakuru agakwatirine n'ibishara atiwe hano cyenjo cyo kujyaho ne kisaro ibisaro tabisangeho cyenjo koranonda amakuru y'ibisaro kugenda ugakorowanya ukora. Daniel Bingana akashoza amakuru ahizoba ry'uwa mukaga oba RDC wa Chenjejo yabire naragira abantu kurogoma bishara kandi ahizoba rya Sunday nukwe kumutahira ensonga zinohura zibenze kwata akuba karapotinga hibsa tukulugo kubanza gutinisiriza abana barenga gutinisiriza batera amasumo bagira bata n'iki tubona batinisiriza bitu tuwangara hansunga. Juliana Ayesiga ubu twashanga hirwaro rya paragire kumureba yajumere kikorwetse kandi yagira ngo ubona baryombishara nabatekwa kuvirugamo ensonga yo kutahira Dani bino bikolebwa abantu abatitizi bakwenda kulenga ko kutinisiriza abanyamakuru bona bakwenda kulenga ko kutinisiriza ofisi ya president ereke kubayirukyombesara baitu barukingulira hapata olwigi barukimbulira hapata batugambira hatu tugenda omaiso bona bakali mutu bayirukiye koboha. It is just as simple as that. Okurigera habashaho Daniel abazugu bakabanza bamutera karufomu nukwe kumunaga ngo konkaro munaterera bamuga ikifuba bamuga maraka naho yatishire zo mushamushangu nana gwekiro yakacengaje nuko n'umutu murafukirire rwagezeho kureba zo kumugara shahezi na kayine shonga teka ku discharge ngeri izoba twigwiraho mushango konkumbi tukuratiriza nturebera kimwe ngo abatubashuma akubanye n'ibindi bagambire ebikwatine na nebisharara bakumoni kandi ntekateka ntusakuba kwake. Daniel akiriyo natunga ubujanja bumwirwaro rya Paro Medical Center umuri Chenjojo amakuru agagasha kwa Philip Murangiro muri Chenjojo.